Nak, baik pada mana malay-lay. Dari siya ang pagkawan sa karanya. Apa sigurang kami masuk belajar. Kurangnya wanita, orang para dapat. Awak itu mati beri, nampak salah, tahu betul. Orang mau ni, mana dosa, Dosa mana? dosa, mana apa? Tahu? Rosbay o Panmar Control itu kan terus mau kerja wasai itu kan double level itu kan Korea ko yang mau untuk maju sosial memperoleh Willianti nangkan ini maraming nan wayward ano remote ramon dahil rakyat dia dari kakang dari lelakian musab ramon dan tuan Willianti dia ko yan kapag ramon bagus siya mayang matuto sa bato dahil ang mawasi ramon so tayo naman tahu baca o tapos mga warok sa tawa layang ang salang pa di makaraya di nakalaman ko eh sungan ko ano ba ta nekot isa na ikat bawat na nasawakan adur pura sinwasa sinmombit kubit nasa memo ya tapos maray pasang kawagan may magkaroon mo niyan di ko rin mo hindi dahil nanalaglan kanina kapoy o kapoy kami tapos mamay tapos matay masamon ninyo o kawagan iwan itu buat salah kita bererai.
Saulat. Konot sa usalam. Konot to ka sa. Sabi sa natin. Konot Rosa. Kunyo na alalap. Kunyo lagang tasawa. Sabi na kanyin. Kunyo Rospain. Konot Labanmar. Lungkol nuwan. Umarwasay. Kunyo Lebmar. Lukpain Golwapain. Babanganat. Krolagayak. Marusya. Ninduan sa karata. Sansan. Nantralo. Kunat sa uksalang. Kan kasapul lang. Dekat kasawa. Kung muya sa pulman nanalak. Nantaniyay. Rosbain. Diyang maawon mo yung pitipon. Aray ka sa multo mo. Amkat sunan mo yung piti. Ut, mang. Kamasan salaka. Uros ka. Esansal ngalian mo yung piti. Magkayo talented nandiya katauros ng sorte. Apronin sola. Right. Roy ka na kinay mo kasambal mo. Nalalaban mo nanalak. Arya, yek. Konot, Bariyo, malawalilanan. John Ward, Stosa. May patulong. Ano na? Like dyan. Kamura. Wansa ka pa. Madalip. Madalip. Nari sao? Nari. Kumawal yata. Kuka. Nan may madalip. Ano mo kurus? Ay. Beto, beto. Wala malihat ka, Ronin sa ulam ka, may paruan ka megot. Raba, paruan ka. Ronin sa ulam ka. Wala malis ko na. Bago wala sa ulam ka, na mawa. May paruan ka, may abot ko lagi. Damat ko na. Thank you.